नाटोस वावुरतात दिवंक सगलें सूख रात दीस काम करून भुरग्यांक वाडयतात बरें शिकयतात पोटाची मारून भूक भुरगीं वाडोन व्हडलीं जातोच आशेतात पळोवंक तांचें बरें सूख थोडीं मायपायक फुलांनी बोत्तात थोडीं कांटे हाडून मायपायक दितात दूख देवान आमकां जोणेक एकल्याक दिलां एक देणें थोड्यांक दोतोर थोडे आर्टिस्ट थोडे आदवोगाद शाणे कोश्टूं करशी देव बेसांव घालता चलत तर ताचे आरती पोरमोणे आदरी माद्रीक देवाचें आसता एकेरी दापोवणें देवान आमकां जोणेक एकल्याक दिलां एक देणें थोड्यांक दोतोर थोडे आर्टिस्ट थोडे आदवोगाद शाणे कोश्टूं करशी देव बेसांव घालता चलत तर ताचे आरती पोरमोणे आदरी माद्रीक देवाचें आसता एकेरी दापोवणें क्रिस्तांव आमी धोरोम आमचो रितो खरेंच पाद्री नासतना खंयच्याय वेळार मार्ताच्या दारार दिल्या बोगोर आदार तुका परत धाडचो ना आपलेपण सगळें तो विसरोन दुसऱ्या खातीर कोत्ता प्रार्थना पाद्रीची आमकां चड गरज दिसता आमी संवसारान येतोच तशेंच परत वेताना बाल्तिजमा वरवीं क्रिस्तांव कोत्ता आमकां तो पाद्री कुमन्यांव दिवन जेजूक आमच्या काळजान घालता तो पाद्री कसलें आमचेर दूख आयलें तर बुजवण आमकां दिता तो पाद्री मोत्तोज आमी फोंडान वेताना कुडमातयेक लायता तोच पाद्री बाल्तिजमा वरवीं क्रिस्तांव कोत्ता आमकां तो पाद्री कुमन्यांव दिवन जेजूक आमच्या काळजान घालता तो पाद्री कसलें आमचेर दूख आयलें तर बुजवण आमकां दिता तो पाद्री मोत्तोज आमी फोंडान वेताना कुडमातयेक लायता तोच पाद्री पाद्री माद्री कितले शहीद जाले देवाचें उत्तर पोरगोट्टाणा तोरूय आसताना काळजीदारपणान ते फुडें सोल्लेत आपलें चिंती नासताना कोनशेंसाक तुज्या विचार कोर पाद्री माद्रीक आमी कितें दिलां थोडे क्रिस्तांव शिकोन नेणार जावन मेळे काळजान धरून पाद्रीक मागतात फालां पाद्री म्हणचें मनीस आमचेच भाशेन जिवीत पळयतांचें चुकलेल्यांक बोगोस म्हणून सांगता आमकां उतर देवाचें खंयचे वाटेन चुकलां जाल्यार वेरें एकावो दोगां जाणांचें तातूंत नांव पिड्यार करचें न्हय सगल्याच पाद्रीचें पाद्री म्हणचें मनीस आमचेच भाशेन जिवीत पळयतांचें चुकलेल्यांक बोगोस म्हणून सांगता आमकां उतर देवाचें
खंयचे वाटेन चुकलां जाल्यार वेरें एकावू दोगां जाणांचें तातूंत नांव पिड्यार करचें न्हय सगल्याच पाद्रीचें तातूंत नांव पिड्यार करचें न्हय सगल्याच पाद्रीचें